Leifren al Goe, Visit vom Papst François as well ganz no. Donnerstag, den 26. September, wird hier in Zingauer um Findelanden an Summe mam Grand Duc, mam Kardinal als dem Erzbischof Jean-Claude Hollerich, Freemreis am ganzen Land und an der Kirche, für hier zu Lützeburg zu empfangen. Es wird ein großer Moment gehen von Fried, den wir alle Guten als wollen ausschließen. Die Momente am Palais Grand Ducal, am Cercle Cité, an Hanno an der Kathedrale sind für als Zivilpopulation und für als katholische Communität Highlights, Events, die wir an der größten Menge lang nicht mehr hatten, sind der Papst Jean-Paul II. 1985 als erster Papst zu Lützeburg war. Nous nous réjouissons énormément que le pape François nous rende visite. Il ne va pas seulement rencontrer à la cathédrale les curés, les prêtres, mais il va aussi rencontrer les laïcs. Il ne va pas rencontrer seulement les luxembourgeois, mais aussi les communautés linguistiques des autres langues et expressions. Nous formons une église internationale catholique au Luxembourg que le pape vient écouter et auquel il va donner un message que nous voulons vraiment écouter avec beaucoup d'attention. Alors participez tous, soit à la cathédrale, soit sur le parcours du pape, soit sur les médias ou sur les public viewing. Unissez-vous par la prière au thème de la visite pour servir, vier zu dingen, alors wir auch nach der Visite dem treu bleiben.